Nećemo stići na trajekt. Stićemo na trajekt. Aj, baš me zanima. Sad je 1,5. Trajekt je od 2,15. 1,32. Provođi jer će te udriti. Jako brzo proširio nošem vjetrom od... Sad će možda još 3. Dijana se nada, ali ja ovdje vidim da je stavija. Znači, dijeli nas 3 auta. Kreće se, da vidimo. A još jedan prijatelju. Gospođa Keren je šla uvesti reda. Jel? Šta vidimo? Maka je traku, ali nismo sigurni. Jej, ulazimo, bravo! Ne znam. Ipak ne, bit ćemo prvi u sljedeće. Prvi u sljedeće, naj? Prvi u sljedeće. Ovdje je li odmah ispred ovoga? Evo, stigli smo u drugi. Di idemo? Idemo u kamping Bunja. A znaš ti šta je Bunja? Ja, neki bunar. Nije nego one stare dalmatinske kružne kamene kuće. Dobro, eto, idemo Fun tamo. fact. Evo nas, izašli smo. Evo nas. Evo ona kućica ovdje. Da. I tu nam je bazen. Drži. Pa vidimo šta je, koja je situacija. Krevetić. Vecejić. Boravčić. Kužinčić. I još mali krevetićić. I WC. Idemo vidjeti bazen, plažu i ostalo. Bazen. Koji kamp? Igralište. Restoran, kafić, idemo na plažu. To je to. Plažica. Mislim da ćemo završiti ovdje video. Ne da mi se više snimat. Vidimo se sutra.